Vlog! Nakaturog ka manan, dito'y sirok tidak kalakayaw. Hey, Ay, bumangon ka, di ta nagiddaam apapag. Awanan ti may tultulong mo dito'y balay. Maturog kalatan nga uray tang aldaw. di mo mo't pigsaan at yagsaw. Kababain mo't kadagiti makangag akaruba. Apay ko maamabain ka ngay. Katamo matan, dagiti kaaroba aman naturog ka. Nya kamaten. Sinurot nakpailang dito'y paraangan. Adamat balay mau, apay adito'y pailaang sirok ti dakkel akayaw tinagturugam. Nagdaga ang ngaro diti balay. Imbag dito'y ata na parier. Ayala, tumakder kan, taado ti matrabaho di tabalay. Naggapwa masikapid raw. Apay nga itakalaang. Kasano kumamakita dak dito'y balay? Kanayon kayo mat ang nakaturog ijay sirok ti dakkel akayo iti paraangan. Diyak kayat data pa nagsungsungbat mo kanya ka. Tatang, gagangay iti baro mapanagaram iti balasang. Sino mating karban? Ni Maricar. Di ka na ka ni Sotero. Aya, Tatang. ni Maricar kaanakan ni Sotiraw? Tatang. Nabayag mo't anag na di Manila. No kasta simbang pedan dito lugar tayo. Tatang. Giso nga rod pang ko pinasar ije balay da. Aya. Nagpintas ni Maricar, tatang. Nagpudaw. Sigud mo't napintas ka na po daw. Guwapo ka napintas mo't dagiti dadakkel na. Tatang. Sarong karak tumanan inton rabiin ni Maricar. Rumbang asak ti pagtinagan ti ayat na. Bigbigan nagsuy-suya at ni tatang. Makaturturog kayo manan. Dahuan nga ron anak ko. Ulit man di maturog. Sa nabali, tadi pa'y matlan nalukotik ka mo na nagiddaak. Tatang, agungot manin ni nanang numasangputan na kayo anak kaila, DJ Silade. Anya nga oras sa sumangpatayan ni Nanang Mau. Andiyan ka mo Saan kayo namapan maturog, tatang? Amang ano sumangput ni nanang. Unay matan nga gadiwara ti bangbanglo manong Pedro? Nabangluwa ka di matlang nga sumango kini Maricar, ading ko. Hindi gusmon samatan ti bangbanglo manong. Nagsabang pay ki ideng. Anya? Rumwarak man langan. Nasken ang mapasungbat ko ni Maricar itaagong daway. Imbag no kayat na ka ni manang Maricar. Apay mo't anay bagam ti kasta, Juana. Saan nga iti pananguyaw, manong Napintas ni manang Maricar. Idinto tasi ka, napugot ka. Ay kat para makita Uray na ladak, tamakasikugak mal. Nita, anya? Dahito itilaglagi pamating. Uray na ladak, tanasiglatak mal. Kabalak timang sikog iti manu a babae. Ni ay? Pedraw, madlaw ko kat kursunada na kabat ni Maricar Wan isa gani. Napigkat ti panagkitkita na kanyak. Numatmatak ti mata na kat. Kasla ibagbaga na kukwa na kun manong Pedro. Una yan. Uray labing mara ti bagi kaya di makitak ti langana naka-shorts iti nagkiting. Ay, sabagay. Nakitak mo't day di asukot na. Ay na, nagkiting mo't launa yun ti shorts na. Oy. Isa gani. Ay. Balagang ka For your eyes lang ti makitkita malangan ni Maricar Saklang ti rumbang makatagikwakan kwa na. Nagalas mo day nga ugali mo. Apay nga ibagam nagalas ti ugali. Ibagbagak lang matipod no Kukwak lang ni Maricar. Period. Wana, talaga paggusti pa nagdaton ni Pedro kin ni Maricar Wan nga rod. Kanayon anakadigos ni manong Pedro tunggal mapan sumarungkar. Pimpintasin launay ni Pedro ni Maricar. Ay, Wana. Adaman panagdwadwa kiti day di Maricar. Apay mo't anay bagam ti kasta. Adalaang iji unag ti balay da. Kat naka-lipstick iti naglabaga kan kasla kanayon nakaporma. Agpada tagayam iti makitkita kan kuana.
Agasam, itilaang parparaangan, nagpintas tibado na? Un nga raw. Sa may isa, nabayag nga awan dito lugar tayo ni Maricar. Saan tayo mat niya amaw, noan niya tinagbalin at trabaho na iji Manila. Kaslapay kit din naganakan, iti pa nagkita kiti langan ah. Ah, iso kumamot ti ibagakin kangam, nauna anak lang. Kasla naganakan ni Maricar. Pudno ka di dayta, marikrik nam kanyak, Pedro? Wen Maricar, sika lang ti ipitpitik to'y nanumula unay a puso. Ay, una yan. Mannaniw ka pa'y gayam, Pedro. Ti pusok ti mangibalbalikas nga ay ayaten ka unay-unay, Maricar. Wen gayam, sakbay a malipatak, at ti sabong para kan ka. Ay, agyaman ak, Pedro. Napatagday ta sabong, gaputa pinuros ko pa ay manipod iti hardin ti puso. Aya. Ay na, nagmayaten ti panag-iisam mo iti imbaga, Maricar. Maayatanak lang amin kadagiti ibalbalikas mo, Pedro. Ammo, Maricar, Ay na. unak no natayan ti pusok. Ngam di makita ka, nagungar manan tapno ayatan ka. Sigurado ka? Juan Maricar, nakasagana kiti anyama na pangadang mo. No paayon na, awan ti maramida. Angam no songbatan na, una yan naragragsak ko. Ala, baliwam laangan ti umay diti balay, Pedro. Ha? Panunutek pa'y anaimbag, dagiti imbag bagam kanyak. Panunutek pa'y. Dengarod namnamam, ano kasta anak ka? Imala ka kanyak. Tinawid mo ti siglat ka. May panggap iti babae. Wan tatang, ba't saka songbatan na ti ayat ka? Iti pa nagsublik to inton rabi ije balayda. Ngem, wait a minute. Ha? Mabit man lang. Apay tatang? Kwa, sagutam iti tsokolate ni Maricar. Wino saan, dahitay naluom amang ka, aginahatang ko ija tindaan. Ha? Win! Uwan man tatang, itid kulangan kin kuha natay mangga na loom. Patsak, magustuhan na day jay. Ayan tay naluom amang gadito'y lamisaan, si Kaantang. Linamot ko na, naibusin. Anya! Amo mait, magustuhat yung mangga, tasan unay naalsum. Ay, apo aya. No asino pa'y dyan nasa daot, iso pa'y tinarawag. Kasta latibiyag, bakit? Ay, apo. Jak amaw no anya ti aramidak iti asawak sa daot, kanarawag. Uray ta nagagot. Ibusan na amin amakan dito'y balay. Pwe! Nagagot ang maturog. Ay, Pedraw. Nimot Maricar di magmagnang agturong ija igit ti kalsada. Ha? Sa dino nga iti papanan na. Nakapalas mahit. Ay, ang mga nagpakabisira. Itala nga makita ka rumor Nabayagan na ikan lang iti balayda. Pedraw, adaman pa kaburbur tsaak. Angam, di mo saksakitan ti bagak ang mga numasair tirik nam. Ibagam lang ti kahit mga ibaga. Sana ka masair. Kwa. Kasla masikugmat ni Maricar. Anya? Masikog ni Maricar? Katuin. Abay, di mo nadlaw ti patong na alimmabas. Ay! Di ka man nagsasawi ti kasta. Isa gani? Ay. Di mo amo ti sasawam. Natural lang ngayon makaba ti patong na. Talimukmag. Nga ta? Maminsan pa ngagsawa ka. Dalugan kan. Nay? Si Kamot. Kaya't mo tabatak dahi tapag igop mo iti sabaw ha? Nyangay, napasungbat mo ni Maricar, Pedraw. Saan pa'y tatang? Kanayon matan nga ni Jebalayda. Abangan no na panla nagpasyar mo ta. Kuna ni Tata Sotero, pasaray at ang hatrabino agawid di Jebalayda. Aya, Kailiw ko pa ikit din ni Maricar tatang. Ungayam. Adda ko may baga kada kayo. kanya reta.
Saan tayo naparpartyan? Wano ilaklako tay tarakan ni nanang ababoy Ah? Tanusong batan nak ni Maricar. Ay na, ikalay sa kadagusan. Ay. Sana sakti kasaritam iti dayta. Ha? Ninanang mo, te isuti aking taraken. Isuti kasaritam. Kunat no di ka nagawid, Maricar. Do arabi pinagpadaanan ka. Ay, pasensyakan, Pedro. Adalang inasikasok itirwar. Iso nga awanak iti dua arabi Sana kung nagpalpalikaw pa, Maricar. Kaya't kung amamantigasat ko itangal daw. Pedro, nukas pangarigan tasong batak ti idat-daton mo. Dinak nga talukwan. Pulos adi kalukuhan, Maricar. Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Ikarimpay nga rod, adinak to pampanawan, nga uray anya ti mapaspasamak. Wen, ikarik iti batog ko alangit. Saan ka pampanawan? No kasta nga rod, kukwamon ti puso, Pedro. Ha? No kasta? Ay ayatan nakmat, Maricar? Wen, Pedro, no kayat mo, ikalay sana ko na dagos. Ha? Wen, ikalay sana ko na dagos. Nanang! Tatang! Ikalay sa kadagos ni Maricar. Nagsaritaan mi daytan. Nagpartakan. Umuli kami pa'y matakin ni tatang mo. Mangayab kami iti albas siya daw. Sana na masapol dayta, nanang. Agap apuran ni Maricar kahit. Kunana nga iti kabita na panawan at kalay sa kanain. Husto! Mangasawa ka kiting. Tapos malpasan. Di ka man agsasaw dita si Kantaon. Awan mo't laang ti amom iti amin abanag. Yakan, dakas ay ating baga. Ay, nagimas to ba ti ag-asawa na kan katakunay-nay na itirigat kang ginaawa. Amam nga ibagaday ta kat nagsadot kan tupay. Sadot ka la, sadot. Gusto daytan, nanang. Tibagsaritaan tayo. Tibagbagak. Ingkayon kasarita ni Tata Sotero. Tapag tutungtungan yung tikalay sa amin kini Maricar. Ay, no kasta, natulagan tikalay sayo kini Maricar, Pedro. Wen. Makaasawa ang matlangan ni Sagane. Talaga, bilibag ungan ka. Nagpintas ti babae nga asawaan, Pedro. Apay kapoy. Ha? Ay, sabagay. Nagagat ka amang biyag to iti pamilyayaw, Pedro. Wen. Dubliak to tigagat ka. Itataddan to nasawak. Wen kayam. Adda ka di papanamit ha? Awan. Intun malam, ada. Sa dinong iti papanam, inton malam. Iti balay ti kabagyan ni Tata Soteraw. Tarimaanag tayo nadadahil at telebisyon da. Adda ko mapapanantay ta. Sa dinong aminday ta pangawisam kanyak. I-blow out ka. Ha? Mapantay di kabisera. Adda mo kapaginuman ijakat. Sakti makamo. Sige. Sumurot at ngam saan ang agbartag. Tadaramidak intun malam, Pedro. Nanang, Madi talaga. Anya ti madi asasawamot dita si Kahwana. Kasla jackpot yun ang maasawa ni Manong Pedro ni Maricar. Apay apagduado ang pailaan ni Manong mo ang mga sawakin ni Maricar. Nagpintas ngamin ni Maricar. Kat naglaad ni Manong Pedro. Ha? Saan ka di anakaskas tao day tananang? Napasungbat ni Manong Pedro tay napintas sa babae? Hay, talaga amas awak. Nagkawintan, Pedro. Ang mga mamalumanag iti papanak. Kababain mo. Ala, bumalasiw tan iti kalsada, isaganay. Paguray tan iti tricycle. Guray ka man. Babay. Nene. Isang nunay nga dayaw iti paradaan ti jeep nagpadaya. Kita ma. Iti bagbagam. Maricar, Mike. Adda ka duwa na lalaki? To the side. Sino dyan lalaki ang kasarsarita na nga? Dajay,
Himadayon ti lalaki. Kat madlaw ang makabusor kini Maricar. Nakadumog mo't ngayon madayo. Apay nga ta. Asino day di lalaki a kinasarita na? Ay na. Bilibak na talaga kini Pedro nga anak tabakay. Nalaing agpili iti asawa na. Dayjay lang ngay naramid na, nalaingan. Ha! Sa bagay, nataw-tawid na ti kinasiglat ko iti babae. Ay, angkal na ka man kita si Kaantaw, mangruki ka manaw. 5 ide, ti nagbalin akayan ayat ko. Sakbay a makita ka. Ngem, gapo iti nakitam a kinataer ko. Sinang petanak matay. Ay, angkal na ka man Ay, jay ko mabalik bayan ang naggapo jay Dubai ta sa waag. Ngamidi, kinayit kitanak mo terawanan. Di kabutin, timanaw iti abay ko. Kas kalaking patatig ka. Aging gait inasawa ka mo tin. Ay, di mo man lagi po na tinapalabas ko. Madurmen na. Madurmen ka dyan? Madurmen ka nga. Kas kalatig ka akimayit ka. Di nakpay mapanawan. Iswa, natawid ni Pedro ti kinasiglat ko. Ha? Natawid na talaga. Maricar, asino di nakita ka kinasarita medya kabisera? Ha? Sungbatan na ko ma. Ay ko. Ay, boyfriend, ti best friend ko dayjay. Adala na patag ngay baga na kanya. Kasta ka de. Wen Pedro, dayta ti agpaiso. Maricar, umadanin ti kalay sata. Nakasagana amin na mausar. Naragsak ka de. Ha? Ne? Apay ngagsinay ka ngay. Adda ka di parikot? Ay, awan? Awan ti parikot, Pedro. Naliday ni Maricar a kinasarsaritam, kunam? Hun nga rod isagani. Kaslag parparikot. Kwa, mga no, kayat nante agbabawe, iti panagkalay sayo iti mabay. Ha? Ang mga no, agbabawin, Pedraw. Ay, apay kumamot nga agbabawi ako nam. Kat nalpasan titulagan may. Naisagana pa yung dagiti mausar. Pedraw, kasto iti may bagak. Si putam anaimbag ti babae nga asawaem. Napintas ni Maricar. Ang mga no, at dapay sa bali alalaki, kwa. Ituloy mo ti kahit mo asawan. Saanay? Ang mga no, masair lang tirik ng Pedraw. Ay, saanay? Ay, nagaduti imay nakikasar ka data, Maricar. Wen, Pedro. Ha? Apay ngay, Maricar. Naliday ka, night. Manipod itay jay simbaan, saan ka na matagtagaray? Ibagam ko makanyak ti parikot mo. Ibagam ko ma. Maul-ulaw, Pedro. Ha? Na? Anya ka din ti mapaspasakan ka. Pasos. Okay ngay. Anya ka din ti mapaspasamak kini Maricar. Ay na, Pedro. Daytan jay ibagbaga kanak ko. Kuna na nga raw jay pagsasaw. Saan nga amin anapintas kat na Kastala tibiyag? Nanang. Anya nga raw, di panggedeng mo. Awanan ti marabidak tatang. Nanang. Nalpasan ti kalay sa amin kini Maricar. Isumod lagay nagpaikalay sa king kaadagos, ta masikugmet gaya man. Uwan nga raw. Sinikugan ti sigod na kayanayat na tatang. Inlimod na kan kati amin. Tatang. Nanang. Agpakamatay aksan. Ay, sauce por sauce. Anya. Napintas nga agpaiso tinasawak. Ang disgrasyada, bay.
Saan yung takder ti lalaki nakasikugkan ko, ana? Siya akong tinagbalin na para pulat iti abot! Pedro! Tatan! Inaanang! Nyangay ti aramidan! Masikog matina sawag! Ay, Kasta talaga ti biyag, anak ko. Aganos ka, takas kamatla nakakita iti alsam iti pintas na. Aganos ka. Di mon maibabawi ta nagkalay sa kayon. Ha? Kasta la ti biyag, anak ko. Si kanti amati ipas ngay na. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin anapintas, ket naama, tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biyag! Carlota, congratulations! Makiasawa ka mo't gaya man. thank you. Apay ani JR Pay. Nagado di ta lalaki. Ay na, nag-sweet ngamin. Nakaan-anos nga umay mangtid iti regalo na anak natin kan prutas. Amangan no saan mo nga mo? Man nakiapa ti pamilyada. Anya kumaita. Ay na, Carlota. Kanayon da may barbarangay iti lugar mi. Idila na minsan, impabarangay damanan ni nanang na, tainapa na dya ka aruba da. Ijak man ang mo. Ay na, talagaan na inlawak sa akin ni JR. Kaano ayat ti kasaryo? Inton June 8. January pa'y laang ita. Isu nga adapay panawin mo nga agpanunot anaimbag. Carlota, imay intedan ni manong mo dyan may sababoy abingay na iti kasar mo. Kakitaan, ay na, naglukmag. Papartyan na talaga. Tatang, anya nga tanong. Ano anya? No ibabawit ti panakiasawak. Anya? Tapay nga ibabawim. Kat nalpasan na nagsasaritaan tayo kadagiti naganak ni JR ti kasaryaw. Naipakaamumatan kadagiti amin akakabagyan tayo ti kaaldawan ti kasaryaw. Umay dagiti taga Ilocos ken taga Pangasinan nakakabagyan tayo. Tatang. Anya ti pampanunutem? Idi pa'y kumanagbabawi ka Idi saan pa'y natulag ti kasaryaw? May tuloy ti kasar. Di na kami ikan iti pa kay babay nan, Carlota. Awan babain dagita at tao. Idarum kunto pa ida. Asino nanang? Dagiti karuba. Tagikwanda katimula ni tatang mamanggan. Itatagbungbungan. Nakman asaan tay panabas ko. Diyak mapalabas da ito yung aramidin da. Nay, ingkalukatan tay ridaw. Sige na. Inakasahan tay panabas nanang. Sikan ata nakatugawa kon. Masadulta ka tumakdirin. Anyakit ni nanang na ya. Apay ang nagbayag mo alukatan ti ritaw yun. Sikamat gayam, mahal. Asino dayta, JR? Amangan no dagiti man umay agdawat iti makanan. Pagawidan, di dalag babaen. Agong ungat ni nanang. Ni Carlota nanang. Ay, umunag ka, mahal. Umay ko la ito day ti design ti wedding invitation ta. Ay! Si kamagayam dayta, Carlota. Nala, agtugaw ka balasang ko. JR, ingkayalaan iti meriendana. Darasan. Nadamag mo ka di nagsasangod da JR kan jay dinanog na iti barangay hall? Awan mo tinadakdakamat ni JR kanya. When tamabain kan ka. Kaya't ko nga ibabawi ti kasarmi. Nalpas mat ngamin ng titungtungan. Ay na, di kamot ngamin nagdamdamag.
Kayat ko ang maikamang ka dito'y lugar mi. Hanggang saan kumamot atay dya JR Bay am tao sarak day to istik ko kan kuana. Istik? An-anwam ngay dayta? Para lang kadagiti nabangad a pupils dayta. Istik kong kunam lang, friend. Ngam na birtud day to Abalayan. Dua nga aldaw, ngagpasala tayo, inton kaldawan ti kasar, dagiti anak ta. Anya? Dua nga aldaw, abalayan? Ay, agasam nga tipuyat kan banog tayo no kasta. Ay, kasta talaga, no agpakpakasar kami, abalayan. Tapno ado ti umay. Anya? Dua nga aldaw? Di ba kasta unay napuyat kan banog tayo, abalayan? Dua nga ron nga aldaw. Na? Kasta, no agpakpakasar kami, abalayan. Tapno ado ti umay. Di la mabalin na may sala nga aldaw. Dua nga ron nga aldaw. May salaan. Mita, ipili na kiden. Dua ko nakke. May isa nga ron. Dua. May isa. Nanang, saan nyo ang pag-apaan day ta? Basta dua nga aldaw ti pasala. May isa. Mita, dua nga aldaw. Ado ti kabagyan mi nga umay. Ay, ado kami mat. Nga mumdasan di may sangal daw. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, abalayan. Tada kamay ti kalakyan. Da kamay ti rumba nga masuraw. Di ka matagsao iti kasta, abalayan. JR, ano wa man ni nanang mo? Nanang, sumarita. Ay, saan nakapaabak ka nakaw? Kasar mo day tao. Sika, a paborito nga nakaw. Irwar mo pa ilaang ni nanang mo. Nanang, rumorta pa ilaan. Pintag palami Dinak man igaman. Ibatanak, JR. Ay. Agsasaoak pa ilaang. Dinak igaman. Agdapay kayat ko nga ibaga. Ibatanak ko na! Congrats, pare koy. Nakaasawa ka madlaan ngayon. Oh, magyaman na ka. Time may kang babarkadak. Uy na. Timay kami amin. Tasuportaran da ka. Oh, regalo mi kan ka. Uy! At dapat gayang regalo yun Uy na. Nagko-contribute kami dito ha. Ay, kaya mga na. Ay, kasano nga pare? Sa balinton tibiyag mo, tadan asawam. Saan ka na mabali na makiininom ka na kami iti rinabi eh. Awanin ti jamming tayo. Anya, saan na mabali? Siyak ti lalaki pare. Siyak ti ari iti pagtaangan mi. Di ka man nagsawi iti kasta. Maestra ni bakit mo. Di mo amo ay nauyong ti maestra. Nasingkwet ni Carlota. Diyak pa'y nakita nagungat. Nagswerte ka pare JR. Nasingpet a maestra tinasawam. O anya, kumusta ti ada asawa na, Carlota? Ay na, nagragsakak, friend. Nag-sweet ni JR. Amin, iawat na kanya. Wow! Nasayat ano kasta? Isa ti masapa abumangon iti agsapa tap nagluto. Oh? Anya langan nga iti aramidam. Awan, jay lamangan ti aramida. Kat no makabangon na, itimplaan nakpayan iti kape. Ay na, nagsayat mo tan. Una, iso pa yan ti aglaba iti badok. No makasangputak iti balay mi, nakalinis pa yan. Ay, amo na siguro ama naglinlinis ka, Carlota. Imbagak ngamin kan kwa na, adyak kayat tinarugit abalay. Imbagak kan kwa na, anaungatak no masangputak di balay anarugit. Nasingpet matgayam ni JR. Uwan, friend, nasingpet. Awan makunak iti kinasingpet na. Mayat ano kasta? Mayat launay, friend. JR! JR! Ayan mau! Adak iti salas, nanang. Aglinlinis Ayan tay panabas mau! Apay manan? Mau kaon! Umay ka sumaningerte na kautanga kaon. Imbagak lang aron ngawan pagbayad kaon. Umay na bugka-bugkawan ay. Nay. Saan arumbang aramidin na daytakan ka nanang? Bakbakitan kan?
Bugka-bugkawan na ka. Nanan, irwar mo man tayo panabas maaw. Ay, wun man. Inak man asaan. Darasama! Wayne! Ne, apay. Anyat mapaspasamak ditoy. Ay, kwa. Ayan dyan panabas ko. Anom ti panabas? Asa, tadatagbatak. Anya? Diyak sing-singer ka ni Nanang. Di ko na siguro. Mabutang ti pamilya may. Idulin mo day ta panabas mo. Napay nga idulan ko ngay. Asa nga rin pagtagbat ko. Tano makapatay ka? Apay, tikunam, nalakat ti agbalin a kriminal? Di nakmanlapdan, Carlota. Sige. Asaam day ta panabas mo. Tano makapatay ka, makaammo ka itibiyag mo. Apay, tikunam, tulungan ka ang makarwar ije pagbaludan? Saan? Ijay ka ang malungsot. Oh, ayan tayo panabas ngay nasam. Kwa, ni Carlota man. Awan ti panabas nanang. Indulin kon. Apay ngay, irwan mo. Tanay, agdapay latay nakautangak dita. Saan analaka ti agbalin a kriminal nanang? Kaya tiyo ka di ang makapatay to'y anak yo? Kasanon ngay ti agbalin nga apo ko yo no maibalod ni JR? Adan apokok. Wana nang, iso abayadan yun ti utang yo, tapno saan da kayo nga umay sing-singiran dito'y balay. Denggam timbaga ni Carlota, Nanang. Bayadan yun, tinakautangan nyo. Oh, pare JR! Tumagas ka mat dito ayan mi ababarakadam. Manabsan kayo nga giinom itay bigat. Ito, malaman nga mag-inom ko'y pailaan. Sikakit di may. Nangasawa ka lang, di na kamin amam mo, ha? Mapanak kami ni Jibangkag, mga pare. Anas ka na makaurnong ang iti kwarta nga usaran ni Bakit. Tani, dandani aganakan. Uy, aganagaman ni Bakit mo. Di, agsat ka pa eh. Puro ka magtrabaho. Oh, isat mo. Malala. Naingal sige. Ito ka pa pare. Ay, saan tama pa nag-agluto? Nya. Andar kan samatan. Kabagyan ka din ni Andres. Abay nga palpalubos mo nga anderan na kanibakit mo. Ay, sa anak nga ander Ander disaya. Ay. Ander gaya, ma'am. Anday ko. Abay, dinanog na kamadlatan, ha? Oh! Kito ko na mga ander, ha? Anya, kaya't mo bay! Huston. Pasubsuban ka man, ay. JR, anya tinaramid mo, ha? Ang kwa? Dinanog mo kanon ni Berting abarkadam? Gungguna na, Ibaga na kid din nga anderak, di pinasubsuba kaon. Apay, di mo amo ang nakababain tinaramid mo? Ireklamo da ka manon ije barangay hall. Saan mo kida? Apay, ti ko nada mabuto nga. JR Sabali itan. No idi, linawas ka ang maibarangay. Saan kumamat itan Di na kumamat ibabain. Anya langan ti may bagadag iti co-teacher ko? No saan ka ang mabagbagaan? Ala, bakit? Inka dumawat iti dispensar kini Berting. Anya? Ay, unay ka matay. Diyak marami day bakit? Saan ko nga ugalit dumawat iti dispensar? Mapan kawon no saan? Aha. Ayan nan ta stick ko. Ay, bakit? Anya ka matay. Anan mo ti stick? Di nakbut aramidin agridwala. Mapan kawon no saan? Ay, oo, mapaan ako. Anay ko. Limtag to'y bibig ko. Manungal daw na sa anak nakapangan. Pare, sorry Sorry nga. Anay ko. Nagsakit nagsawak. Ala, intay paagas iti ospital. Pagasan ka, pare. Wala. Taurela na ikatimay sa angipang ko. Pasensya ka na. Jack, ba't na kontrol ti ungot kon? Santo na maulit, pare. Carlota, saan mo ito na may barbarangay dagiti agina? Ay na, friend, talaga asaanan. Tano maibarangay ni Nanang.
ni JR tungtang. Kabutang natistik ko. Ha? Isumot lagayam ang ay jay laptan ayan nyo ti ayan dahi ta istik mo. Talaga Jak kayat nga dakap apa da? Imbag man tadanggan na ka ni JR. Ay na, one friend. Ngamin, ipalpalawag ko kankwana. At tao adi na amot agpasensya na asidag kankwana ti gulo. Correct, friend. Ay, nagrigat ti adda ka apa na. Nagsarden ka nagsangit apok. Adda dito ni Lula ganda. Nanang, adda di agsingsingir ka na kayo apa dayo bakit? Agong unget, berberokan na kayo. Ay, adda pa'y gayam na bati nga utang ko. Alaing kay kasarita. Ay, isaan na yun tanyagaw awirak. Awirak to napintas nga po, kaok. Pakitid mo man lakang kuha na dahil bayad ko na. O sige, nanang. Ibagam thank you, Thank you, tanaanos nga agsubli-subli nga agsingir. Sige, nanang. Kunakit di mapanyumanin ungtan. Ay, isaan? Diyak kayat ti agunget. Tama nga no dumakkel ti apo kok anaunget. Akas kanyak. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao adina ammo ti agpasensya, asidegken kuana ti gulo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Litaw. Apay day talistaam. Itay pay amat-matmatam Laglagi pakman dagitay gagayam ko asinagutak edi nagkasangay dananang. Ay nalito. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti day tanga aramidam. Tunggal adag kasangay nga mamam. Sagutam. Nanang, aramidak ti kastoy. Tapno inton siyak mati agkasangay. Wenno agkalaysa. Di siyak tumot ti sagutan dagiti sinagutak. Anya? Patsyak nanang. Adun tumot ti agirigalo kanyak. Tadumot ten dagiti sinagutak. Ay, no inggatang mo kuma iti baro pantalon mo dagiti igat-gatang mo iti sagsagaw. Ada kumamot baro pantalon mo ita. Uray sa anak pa gumatang iti kawas ko ita, nanang. Agrigalo ak pa'y kadagiti gagayim ko. Ay, sige. Makamu ka iti day tangar aramidam. Makamu ka. Di ka madanagan, Peter. Mangtedak tumat iti isagot ko kada kayo. Inton agkalay sa kayo iti kaayan-ayat mo. Agyaman akno kastalito. Nagsingpit ka tao. Naparabor ka. Talaga kasta gayam. Adaman gayam damagakkan ka lito. Anya day ta? Pudno ka di adda kayon ka ni Mirsay. Ti kayat ko sawin. Kaayan-ayat mo ka din? Ay sus, naudi kay ti damag, Peter. Agmay sa nga bulan na kayan-ayat ko ni Mirsay. Kat kano nga iti long table? Mabayag pa iti long table, pare. Agad adal pa ilang mat ni Mirsay. Ang nakasagana nga aguray. Pasigadagiti ngingina nasagot ti gatgatangin nilito para kadagiti agkasangay agagayim na. Ay, wenla kay. Mas daawak tama nagisagot dayjay aputot mo. Sayang dagiti kwarta na. Una, ngem di pa'y makagatang iti baro akaus na. Ultimo underwear nila kuma. Oh. Sa bagay, awan bibiyang ta iti kayat ng aramidan. Ta kwarta na matigat-gatang na. Wen, agpeso nagagat amanggag. Napintas si trabaho na igi munisipyo. Kabailan na ti gumatang iti kayat na. Ay tidakas na. Ultimo ti bagina. Di na pa yan may gatangan iti baro apagan anay na. Isupaya. Awan kaya madapapanak bakit. Ay, maluman. Rumor ka pailaan. Mapanak iti balay da pari sa tur. Inak tumulong agparti iti baboy. Napay. Anya ti ipartsanda iti baboy.
Nalipata mo, nakalay sa dabuhit ken ana. Ay, no kasta, mga sawan tay baron ni Sator. Ay kapilitan nga sawaan na ani ana. Ta nakargaan mo teng. Aya, ay nasikugan nga rod ni Buyit ni Ana. Wen nga rod. Sambutin datag kalaysa ta sampay amadlaw ti tiyan ni ana. Ay, unay na talaga ti panawan lakay. Umunaytan ti panagsikog nga miti kasar. Oh, salbag kit day. Iso mapan kanto makibuda. Kita ang kanto ni Jay tay naktumulong agparti ti babaw. Ay, mabiit laeng. Oh, ngapay? Mangitugot kay ti silupen wenno supot. Nay, apay da kita? Ay, kat mangidulin kay ti karni ti baboy Imbagla asidaan di ti balay. Anya? Kaadwam ti mangidulin. Iyadubok to tapno mabayag nga madadaol. Ano kasta? Mangisagot ka manayin kadabuyit kan ana si Kalitaw. Wen tatang. No, kaano lang nga sinagutam ni Ana. Iti panagkasangay na. Ita kalay sana ken buhit. Sagutam ba na? Tatang, di ka di madanagan. Kadan tulat ta sukat, dagiti inregregalo. Ay, Kanya, sumurot ka kanyak. Sa dino tatang? Ija likudan ti balay da sa tor. At dahil lembang ko akar ni ti babaw. Anya? Insupot ko. Ken kinalubak iti karton. Tapno sanda makita. Iluto ka nun ni Nanang Mau. Tatang, di kayo lang mabayin iti inaramid yo. Kanya kumati pagbaynak. Kat sanda mo ta nakita tin lembang ka. At damat igatang tayo ti karni ti baboy, ano kaya tayo? Sa bali lang ti katanga ma. Sa bali mo tin lembang ko akar ni ti baboy. Mala. Sumurot ka kanyak, ta iawid ba? Ay, saan tatang? Da kayo timang yawid no kayat siya. Jack kaya ta siyak timang yawid. Period. Ay, nalito. Nakasango ka man ni ti kalendaryo. Anyaya ti bilbilangem dita. Umadanin ti kasangay ka, nanang ka. Adun tumatan ti mahawat ka arigalo. Manipod ka dagiti gagayim ka. Ay. Namnamaam nga rod, adagiti rinigalwam kat mangisagot damat kan ka. Siyempre, matananang. Apay, di dala mabayinan kanyak no saan dang agrigalaw? Ay, ingka kat mga anan, nakaluto akon. Anya tilinuto yu asida, nanang. Ay na, mabisinak matan. Tay, inadubo ka karni ti baboy, ngayon nalan ti tatang mo iti kasaran. Anya? Sa anak unay anak kapangan ijay. Tama ba inak mo ta makipakita iti panangan ko? Anya ko matikabain nyo iti mangan, nanang? Ay, pamsakak ngamin ti agisubo iti makan, anak ko. Ngam nagadumot amata ti nakakita kanyak. Iso ama ba inak mo tan Ay sana balay, tadamot karni nga inlumag ni tatang mo. Ay, una yun ti ugali wakas tananang. Agbain kayo kumamait. Mangibabain kayo? Mercy. Naragsa ka kasangay mo, Mercy. At iti regalo. Ay, agyaman aklito. Ay, nagdakkel mo ti karton ti sagot mo kanyak. Anya nga daytoy. Secret. Lukatam to, ayon to nawanan dagiti bisitam. Talaga sa anak ama pukpukawan iti sagot lito. Tunggal kasangay ko, adalat ta maitid mo. Napatag ka ngamin kanyak, Mercy. Ay, ayatan ka unay. Kasta akmat kan ka. Happy birthday, Mercy. Nagbalinto ang manugang ko. Ay, dito, ni tatang mo, nabartag. At damot gayam ni tatang dito eh. Kat nabartag pa eh. Lita, Mercy, masidig kayo mga kanyak ta. Aday baga. Di mo ikaskaso ni tatang ko, Mercy. Nabartag na ita. Kadwa na ni tatang ko ang naginom dita likod ti balay. Day jayan ni tatang. Agsala-sala ng awan mat titukar. Ay, mangibabain na talaga. Ay, lakay. Mangibabain ka kanoy jayan da Mercy anak kasangay idi malam kalman. Nagkurabay. Nagsalak mo't lang igisangot ti balay da Mercy nga agbalinto ang manugang ka, mangibabay na. Ay, wan!
Ngam di mo labsan tanakababain nga ron ka dagiti tao. Kaskasum da kita. Awon gayam. Adda manin agkalaysa diti lugar tayo. Asinaw? Da Peter kan Flor. Ay nasingad agayam nilito dayjay Peter. Nalabit. Ay sagutan naman Amumutin. Tatang, rumuarak. Amo kon, no sa dino ti papanam. Tatang. Mapan ka gumatang iti iregalom kada Peter kan Flor. Siyempre, tatang. Ay na, lito. Day talatan ti sapsapulam. Gatang iti regalo. Addan to sukat na kunak manen. Mala, mapangkan iti papadam. Mapanak mo tin iti balay da Peter. Ops, mabit lang, tatang. Apay manan? Ni. Nagsakit man iti panang kusilap mo kanyak. Tatang. Numapan kayo tumulong agparti iti baboy. Pangaasiyo tadi kay mangilambang iti karne. Nakababain numaduktalan da kayo. Amukon ti ugali yo, tatang. Isu adiyo aramidan tikas iti aramidan yo iti kalabas. Di kay agilambang iti karne. Nasyak tumat nga iti agkasangay manong lito. Addan tumat nga ta iregalom kanya. Kat simpre mat Joy. Mangnamnama ka. Ilistak ti aldaw ti panagkasangay mo. Tapno jak malipatan. Ay na. Talaga nasingpot ka manong lito. Agdinamag ti naman agregalom. Uwan, Joy. Basta adalakit agregalo Manong lito. Kaano mat nga iti kalay sayo kin ni Manang Merce. Mabayag pa yung mapasamak dayta, Joy. Nagadong aminan tinagkalay sa dito lugar tayo. Kung nadagiti daduma, naudi ka kanon ang mga sawa. Dayta nga ruti bagbaga dagiti karuba kanyak. At dalat ta kuminto da. Asawa amkit din ni Manang Merce. Ang mga nuadan to sa bali alalaki ang makasirpat kan kuana. Agtalakak unay kini Merce, Joy. Ay ayatan nak day, Joy. Saan ko maamasair tirik nam iti imbagak Manong Lita? Saan ka masair? Di ka madanagan. Ang papanamgayam? Mapanak ije balay damanong Peter. May saak kadagiti abay ti kasar. Kastaya? Ay kat nasayat nga raw dating ko. Mala, agpatuloy ak matang. Tay nakgumatang iti irigalo kadagiti agkalay sa. Agyaman ak iti regalom lito. Si kamot ti kadakkelan iti sagot. Nasingit pangagayam, Peter. Isarum bang lang asagutan ka iti kalkalikagumam. Nagado bisita. Ura dagiti sana naayaban ket imay da. Kasta lati biyag, Peter. Di ko na nga roden, naglapayag ti daga. Agdinamag dito'y lugar tayo, ti mapasamak akalay sa. Ala, panawan ka pa'y gayam ha. Ase kaswag pa'y dagiti imay bisita. Jakmatan makita ni bakit mo? Sa dino ti ayan na. Ay na, makumikom ang makisarsarita ka dagiti gagayam na pare. Kasta gayam. Ala, sangwag pa'y dagiti bisita. Agsarsarok kay ngagturong dito ayantan ni tatang Maulitaw. Ay, nabartek man nga tan. Dayjay, nagturong iti balay Dakardo. Ay, saan na naglayon dito ayanta? Kunakon ket amapan manen aginom ni tatang. Madlaw nga day igpilan ng harak. Ay, baybay amlatan na ni tatang mo. Uray no agbartag, tasaan mo't ngagdangran. Maturugan no kasya na bartukan. Awan gayam nanang. Umadanin ti kasangay ko. Adulakit iti bisita nga umay. Ay, adalakit di may sagana anak ko. Sana parikot dayta. Kisayak tayo urnong ko iti bangko, nanang. Agparti tayo man iti dua ababoy. Ay, nagadon ti maparte. Ay, sayang ti palamot mo iti saan nakabkabagyan, anak ko. Nanang, sana parikot dayta. Napatag kanyak ti kasangay ko. Kababain mo't kadagiti nabaga ako no basit lang ti may sagana. Mala, makamu ka nga rod. Total, kwartam mo't ti maigatang iti baboy kan Ricardo. Awisik to amin asinagutak nanang.
Iti kasta, agdan tumet irigalo da kanyak. Ala, wunan anak ko. Sigurado nga dun to arigalo ti maawat ko nanang. Sigurado da ita. Bakit? Jak kayaten tuminaom iti ara. Na, apay matanay bagam ti kasta lakay. Awan ba't ngamin ti maigatang ko? Iswa jak pala kayat ti aginom. Anya. Ayan nilitaw. Ay, napan ije bangko. Mangirwar ka no iti kwartana. Ay sos, apag-iso. Dumawat akto iti igatang ko iti tenggadan. No, ikan na ka. Na, apay kumadinak ikan, ket amanak Mike. Maramat ti kwarta nga irwar na iti bangko para iti kasangay na. Dua ka no ababoy iti maparte. Anya, dua baboy. Nagadon. Day tamot ti bagakkan ko na. Kunana nga ado ka no ti umay abisita na. Ay, sayang lang ti kwarta ng igatang na. Iti may sagana. Ay, kabaybay amlatan na. Tay somot ti pagayatan na. Namnamaan na dagiti maisagot mat ngamin kan kwa na. Ay na, managregalo da yung anak ta. Ngam no datatiyag kasangay. Awan pa itid na. Dagiti lang mat ngamin amam mo na kan gagayam na ti sagsagutan na. Makapaluksaw. Ay rumarakit di. Inak gumatang iti soft drinks, iti tersina. Kaya't ko ti malamiisan. Tani, nagdaga ang ti panawin. Ato iti imbitasyon ko kada kayong agasawa, Peter. Nubigat gayam ti kasangay mo, gayam. Wan gayam. Ket ne, namnamag ti kadayo Wen, di ka madanagan gayam. Awisat tumutan, dagiti kakabagyan ni bagay. Sana parikot da ita, tadumat ti sagana. Talaga bastante ka gayam. San ka maawanan iti kwarta? Si kamat gayam. Amawa na anak lata. Angam napatag namin ti kasangay ikaw. So gumasto sa kaon. Amon gayam, sana ko nagbayag. Iwaras ko pa iti imbitasyon ko kadagiti gagayam tayo. Lito, nawarasam ka di amin ang dagiti sinagsagutam ide. Wananang, ket namnamaag nga adunto ti agsang patabisita. Kang runaan nga adunto ti regalo da kanyak. Ay, talaga na usum ka iti sagot. Siyempre mata, amuyo daytan idi pay laeng. Ubingak pay la ide, pag-aayat kon ti masagutan. Ala, nabagaak matan dagiti kaaro ba mabalin at tumulong nga agluto. Ay nasaya at launay nanang. Naawagak matan da ulitag mo nga da ijay away. Umay damot. Nasaya ta. Uray dagiti gagayam yo nanang. Awisan yo matidan. Ay nalito. Uray saan ko abagaan dagiti gagayam ko. Umay nga umay dagijay. Sa nga pamilyada nga umay iti kasangay mo. Naihain. Nagadwa bisita bakit? Matukol samot ti aklaw. Kurang ti sagana. Ay, agasan. Kaslamot na nagkalaysan ni Lito. Nagado ti pakana na sa nakabkabagyan. Ayan ni Lito. Padpadaanan na dagiti umay abisita na. Aya. Dako maarak. Ay, arak manantiad da di tapanunot mo. Apay, di ka maumumang agitang tanga di tibasaw nga darak na. Saan? Nagmayat tupay. Day jayan ni Litaw. Ay, saan mo ta makatal na? Pumanag na. Nay, kaslamot aborido ti anak mo. Nay, apay nga ta. Asit gamban kit day. Amangan mo andalang sapsapulin na. Ay, aguray ka. Si Mangpot matgaya mo dagiti urayan na bisita na. Apay nga raw, dakas la aborido. Anya ka din ti mapaspas sa amakin ko na. Nanang, apay nga Awan mo ti makitak nga isagot na kanya.
Ado ti sinagsagutak ide. Ngamawan mo ti agisagot kanya kita. Ay, nalabit nga awan ti may gatang da iti regalo daken ka. Ay, sana babalin da ito, nanang. Naggasgastusak ka po iti regalo kadakwada. Ita, umay dalamangan. Ay, agawid ang dagiti daduma, ngamawan imbati da regalo. Ay, Lito. Nakalista dito ilistag dagiti rumbang nga giregalo mat kanyak. Ay, saan mo ang mapilit ida anak? Saan ang babalay? Ha? Isang din yung tagiwara si Timakan. Ha? Awan pa'y serserbiyo sinagsagutak. Tawan ti isagot yung kanyak ita kasangay ko. Agawid kayo! Ay, anak ka. Ay, aktal na ka ko na. Tsakla ko na nagregalo ka na kayo. Ay, anak. Awan mat serserbiyo agagayaw. Ay, husto, Lito. Kababain ka nagiti bisita. Hindi na kayo tinagkasangay. Nagkalaysa. Sinagsagutan kayo. Itatasap mo ti agkasangay. Awan ba na maitidyo? Awan serserbiyo! Ulay matan. Ay, anak ko. Una yan tinapasamak. Pulos nga awan tinaawat mo a regalo. Manipod ka dagiti sinagutam ide. Uray may salaeng kuma. Tay kunada nga rudeng. Kasta la ti biyag. San anam namaen. Ti maisukat iti naited. Tatang? Nasakit tinagam ko, itinaramid dagiti sinagsagutak ide. Ay, Lito, anak ko. Nalabos nga min tinaramid mo. Sinagutam amin agagayam mo kan amam. Supay Naibusan ti kwarta. Impakan ko lang ngawan mo ti serserbina. Husto ti imbagan ni tatang mo. Nasaysaya at timangitad iti sagot. Nga awan tinamnama makasukat na. Kastala ti biyag, anak ko. Subay, inted mo lang kumakanya kung ti kwarta tinggatang ko iti arak, di nabarte kakpay. Anay ko. Pay ngagtapis ka ngay bakit? Ay, day tala arak mo ti bagbagam. Agparparikot lang arudan ti anak mo. Tatang, nanang, agbababawi ak itinararamid ko. Agbababawi ak. Ngawanan ti maramidak tanalpasan. Awadan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya ti mangted iti sagot nga awan namnamaen na akasukat. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Mangan kayo ngandiyo pa'y amo nga inawan ti panganan nyo. Mabambanugak nga agtrab-trabango dito'y balay. Ay na, Mayla. May gid-gidan man ang tanggiwat mo agtrabaho. Sumardan ka man. Ay, dinak man pagsardangan. Taiso ti wagas ko nga agtrabaho kadagiti warayo. Mabalin mo mati agtrabaho, ana ulima ka. Mala, tulungan dak nga rod nga agtrabaho dito'y balay. Taisardang ko tingiwat ang iwat. Kasano tulungan ka, nagadwa trabaho kibangkag. Nilangan Kristing anak mo, dibaon mo. Hay, saan ama pang namnamaan da aputot mo? Kanayon nga awan dito'y balay. Isardeng mo tangiwat mo na. Nagsakitan tinapayog ka, dumdumag. Ay, di ka man kundi sa odita. Ano samtingiwat ko, pasyak tinasawam. Susapo, nakit eh. Adda ko masabali alalaki apaki asawaak. Ngam ginundawayan nak, idinaginumtay ti arak. Oh, apang minum ka. Ay na, di mo lagi pun tinapalabas na nalpasayon. Ako'y sumat dagiti bagbagak. Iso nga ano samtingiwat ko, teroy! Ala, gatanga man dagiti abang banglaw donata. Adamat lotion dito'y akabarbarong. Uray da ito'y may sa abang banglulangan tigatangakan ka, manang Mayla. Dayti ngay lotion. Inton maminsanan manang, kurang ti kwarta. San aparikot dayta? Mabalin mo't nga utang. Mabayadam to ano sumangpet di anak mo amang banggad iti Manila. Sige nga rod manang. Utangak to'y may sa lotion. Ay, parikot at talaga ni Mayla nga asawak na. Apay manen aya.
Talaga di na malapdan tayong iwat na. Naglabid. Kinapudno na. Jakmet kayat idi ni Mayla. Gaputan nala ay ngagsaw. Tunggalag sabat kamay. Kasarsarita na. Ay, agdodo madagiti bagbagana. Sabagay, may bagay kingkuha natin panaglako na iti bangbanglo kas kadalusyon. Nalaing agsilstok. Wan, agpaisoan nagagat ti asawam. Ngam ti parikaut. Maigid danting iwat na ngagtrabaho. Anya nga tati aramidik kaya. Tatno sumarting tinakaro pa nagngiwat na. Ay na, tilaang makunak anak kau. Pumanaw ka ni Jibalayaw, nurugyan ng tagsaw. Kasta ter aramidik. Ngaminto nagsublia ki Jibalay. Ung tanak ba na nakarkaro no apay a pinanawa? Apay? Anya ti gagaraam dito'y balay may mando? Saan ako? Ay, amo ko, no anya ti bagam. Umay ka umutang iti kwarta. Gusto ka, Mayla. Awan nga min may gatang miti masida. Kasimot dagiti anak ko. Ay, awan bibiyang ko, no awan ti ipalamot mo kadagiti anak mo. Apay, awanin ay ti pagsapulam ita. Nalpasan na di kontrata mi abalay. Iso nga awan ti pagtrabahuak ita, akas masaon. Agawid kan, taawan ti maipautang ko kan ka kwarta. Agawid kan, mandaw. Ay, Mando. Pasensya mo ti asawa ka. Nalay nga talaga asumaw da jay. Parikot ko nga min ti paggatang iti makan. Uno, anya pa'y apakasapulan iti balay. No, adala ko makortak, siya akong timang pautangkin ka. Sa nabalin ti Roy. Masidag pa'y lang kanina nabas ka di talaod. Barang nga da ipautang na. Wan kayam. Saan ka di nga day jabrod ni bakat mo? Wan. Ang masakit ni bakat ko jabrod. May sabulan na asa na nagipatulod iti kwarta. Ay ha? Ay, nairanapay mo't nga wampang gadak ita. Ay, kastala ti biyag, gayam. Ano sa mati adda biyag? Una na. Ano san ti biyag anak kurapay? Kastala ti biyag, pare. Nakitak mat akasarsaritam ni Mando ije paraangan itay, teroy. Saksamat ti pagsarsaritaan niya. Bagtam mom. Di ka man la pinautangan di tao. Nakakasi na gitanak na ngawan ti kanunda, itangal daw. Kunakon kat asyak tinagsarsaritaan niya. Agpada kayo alaglag. Nagalasan na itang ibagbagam bakit laglag ko namkit din. Katagpay sumat. Apay ko mga ipautang ko ti kwarta kat nagrigrigatak. Ha? Basit mo't lang ti utangan na. Basol matlaang ni bakit na nga day abroad. Tasaan nga agpaw iti kwartada. Masakit ka nung arod ni bakit na isuasa na makaipaw iti kwartada. Adula amin. No. Gusto daytan nga ibagbagam. Saan nga iso ti pagsaritaan ta? Unay ka na ya bakit. Ay, dinakman awagan iti bakit. Tasaanak pa'y abakit. Nyan? Ayun gayam. Ibaon ka man kitdek. Ung tanak sana kibaon. Pangibaon ng kanyak. Amumata mapanak iti talon. Ingka man singiran ni Donata iti utang na kanyak. Anya? Nagpautang ka kini Donata? Idinto tasan mo a pinautangan ni Mando? Lotion, timpautang ko kankwana. Iso nga ingka singiran. Siyak singir? Katun ah. Nakitak nga minkat asimang putin di anak na amang manggad iti Manila. Iso apat yak nga dan pagbayad da di Donata. Ay, una yan. Kundi patarimaan ka iti kusina, awan mat kwartang. Sikamat gayam Mayla. Nangalaam nga iti kwartang ang gatang mo iti materials. Inutang ma? Saan ko nga inutang, Mayla? Nagipatulodan iti kwarta ni bagat ko? Ha? Dagal mo tinay-patulod na kwarta. Iso matariman mo, tanti kusina may? Ay, kasta ka day. Ay, sige, agawid nga rudan. Lumabasak lang iti arubayan niya. Mayla, ada mamerienda dito balay. Mabit lang tayo kang ka. Ay, sa anak nga graraman iti merienda. Kukam lang. Talaga man nanaon ni Mayla. Nagsakit tila payag ko, dumugkan ko na.
Anya ngay. Nabainang ka, ta adan kwarta ni Mando. Apay ko maamabain anak ngay. Ay, nateroy, puutom to'y kunak. Umay tumanin, umutang daya iti kwarta inton maibusan. Ay, uray umutang ni Mando, ta di mo mo't pautangan. Ay nan, siyak man kiti kami ti kwarta. Ay, may saka may. Pangaramatam nga iti kwarta. Kumata nga kiti abono. Nas ka na, may kati abono dagiti pagay. Oh, agdalos ka pa'y dito'y balay. Sakbay nga ikan ka iti paggatang mo iti abunaw. Oh, anya, agdalos ka. Nagado, awara. Anya? Ay, amuyo ka aruba. Naglaing nga umutang ni Donata. Umawan mo ti pagbayad na. Kasta aya? May salaang Alonso, di na pa'y mabayadan. Ay, kirmat, ababae. Ay, Mayla. Anya man nagti sasawam ka na diti ka aruba, Ay, nananang, ibagbagak lang asaan nga agbaybayad ni Donata iti utang na kanya. Ay, amangan no awan pa'y pagbayad na, Oh, imposible. Naggapo itay dito'y tersena. Nagado ti ginatgatang na amakmakan. Ay, Mayla, agawid kan. Or-orayan na ka ni Teroy nga asawam. Apay ko mga orayan na kay. Ay, aldawan, ngamsan ka pa'y anakalutaw. Amangan no agpungtot ti asawam, anaggapo ijay talawn. Mala, agawid kan. Apay ngayon ka pa'y laimbando kadagiti ka aruba, asa anak pa'y anakabayad iti utang ko alusyon, manang Mayla. Kasanumat nga man, Donata. Pinaumay ko pa yan nilakay ko ijabalayaw. Tapno singiran na ka. Ngampulos nga awan timbayad mo. Ay naman ang Mayla, saan pa'y nga nagsweldo di anak ko iti pagtrap-trabahuan na apakanan iti Manila. Sa maysa, nagbasit ti sweldo na. Ay katimbagam ko madayta kanyak idi ta saan ka pinautangan. Kat no sikamot lang tinangibaga nga utangag ti lotion. Ay oray pa'y. Isong agbayad kan, takasapula kong ti kwarta. Mangiremedyo akpay lang iti pagbayad ko manang. Imayak lang nakisarita kan ka. Anya? Di ka madanagan manang Mayla. Bayadak ti utang ko kan ka. Teroy, nakadalos akong dito'y balay Awan ti agwarwara, tadda may asa nga ilay. Nay, apay akas ta tilangam. Masakit ka kaday, ha? Un nga rod. Nagsakit tintero abagik. Na, katangan nakman iti tumar nga agas para iti gurigor. Anya, ay sausyak masangot ti mapan gumatang. Kan panagkita, kan kabaalampay matimag na mapan gumatang iti agas. Anya? Ay nateraw, saan ka pa'y amatay iti day taasakit mo? Sus. Sakto pa'y, masakitak mo't ngamjak ikaskaso. Agpada talaan nga darikrik na na. Naikamot din, Mayla. Sa anak nagpampambar. Talaga, jak may garawan himbag tibagi. Wat-watam ngamin tibagim. Tulungam tibagim tapno saan ka nga agsakit. Adaw, ti aramidak ita. Iso adinak singaon. Mawatam, Ay na, Mayla. Nasabat ko jay paraangan ni Gustilaw ni Tiraw. Ingka gumaan na tinapan gimatang iti tumaran na. Una nang, ay imbes ko maasi katimapan, tasaan ka masakay. Kaasi mat di asawam. Adda ngamin inuray ko abisitak nanang. Nagordera kadagiti ilakok abang banglaw, kanda dumapay a cosmetics. Ay, iso matlagayam adagadaw dagiti bangbanglo anakaparabaw iti lamisaan. Una nang, ginastusak data. Iti kasta, sa anak ama ibusan iti stock. Nagado data. Amangan no saan mo amay lako amain. Naglaingak to pa'y ngaglako. Sigurado ama ipaibus ko dagita. Ingatang ko amin ti puunak kadagita cosmetics. Ala, si kalat ti makamaw. Apay gayam nga imay kayo dito balay, nanang? Ay, di magasak lang. Nagapuak ijay balay daman daw. Anyang iti narami joy. Nagpakanda.
Pinarte ni Mandaw di may sa baboy na. Anya? Si Mangput ni bakit na. Kan blessing mutin ajay natarimaan ako sinada. Uho, pasikat nga rod ano kasta. Anya? Kusina laang anatarimaan, ag partida pa iti babay. Anya kumangay, no si Mangput di asawa na. Anya kumakanyak. Tiroy, aging gaasan ka pa anagimbag. Umyan kalata dito'y balay. Tadi na kamot as-asikasuan ni may lang asawam. Ay, huwag tata. Ay talaga siya magustuhan ti ugali ni Mayla. Ag dinamag dito'y lugar tayo ama nagtagibas sit ken chismusa. Tata? Nang runa at nagtagibas sitan na ni Mandaw. Nagsaya ato pa'y dadya tao. Awan ti may bagakan kwa na. Isupay Si kanto pa'y nga asawa na kat di na pa'y amo nga si kaswain. Imbes kumangad da ka ita iti balay yung agpapaimbag. Agam adda kamot dito'y balay mi kininanang mau. Ay, paspasinsya klatan ti asawa ka, tata. Ay talaga kasta ti aramig daw. Liklik am langin ti asawam aman nanaw kan managtagibasay. Imbagpaykan ka manong Mando. Simaya atan ti biyagyo a pamilya. Saan mo't ading dunata? Anya saan manong? Nakapatakder kan iti sari-sari storyo. Saan kan nga agparikot ang mapan umutang iti kwarta kan ni Manang Mayla. Nalaing lang amin nga gurnong ni bakit. Kabayatan ti pa nagtrabaho na di balasiw tao. Iso nga, adamo ba si Turnong May? Nagsublimanan iti abroad ni bakit mo, Manong Mando? Wen, ading dunata. Ay, no siyak to ti umutang iti tersenam. Pautangan nak Ay, katwa na. Day talaga ayang. Ay na, agyaman nak Manong Mando. Ngam, di ka madanagan. Tamok ti agbayan. Sika talaga. Nasingpet kamot ngamin Manong. Isaan nasaya at mutan ti biyagyo. Nakagatang ka pa yan iti tarak ninyo ababoy. Ha? Saan akas ka ni Manang Mayla? Makautang kala iti basit. Singiran na kan adagos. Diyak kaya ti ugali na. Diyak mutan gumatang iti lako na bangbanglo. Kan uray dagiti suki na agagayam ko. Saan damutan amapan gumatgatang kan kwa na? Nay, apayakas ta tilaga, Mayla. Itaman pa'y anaulimot dito yung nagtibalay. Apay ngay teroy. Pimanaw samot amin ng asuki. Ha? Awan mo tantiagatang kadagiti lakok abang banglaw. Ano Sapay ginulpik ti gimatang kadagiti cosmetics. Pulos asaan pa'y anagarawan no nagatang. Awan kat nga tat kwartada. Dantulat gumatangking ka. Imbag pa'y ni Mando. Talaga do timapan gumatang iti tersena da. Ay, nalakang mintila ko na kan amo na ti makibagay kadagiti customer. Ha? Makunak mini grocery ti pagtagilakwan na. Ta kompleto dagiti magatang. Nalaing dang agplano nga kasawa. Teron. Hindi. Nakakaasi ang mapan umutang iti paggatang da iti bagas da wino anyapay dita. Ita. Nagmayatan ti biyag da. Sika. Pero kasanupay ngay dagiti tagilakaw. Ay no talagang awan ti umay gumatang ken ka. Anyapay ngay. Pagdigos mo lang di bangbanglo mo daras may boss. Teroy, luklukon na ka di ha? Si kamot, di ka lang maangawin. Dahil ti bagaking kamay lang. Diyay tinagtagibasit mo ha tao. Ha? Nagmayaten tinegosyo na. Tay kuna na nga rodain. Nya? Ay tay pagsasao. Di mo maibabati tao, ana pa kumbaba. Kasta la tibiyag, bakal. Awanin ti pangalaak iti pagpunak. Nalugi akon kadagiti in-order ko na kadado ang cosmetics. Kit anya hitaramidan ta. Nalpasin. Inuran oras talangan agbang lubakit. Ken aglusyon tap mo maibusen tilakom. Anya!
Jak mutan makit-kita ni Mayla nga umar-arubayan, Teroy. Napanan ka di ti asawam. Sa napimanaw, adalangi di balay. Anya? Mabain armuar. Di na kay tagparang kadagiti tao. Ay, amuklatan ano apay akas ti asawam ita, Teroy. Kasanumat nga main. Adaw dagiti karuba a pinaspasakitan wenno inchis-chismis na. Kang runaan ditan ni Mando. Dayta nga rod kat tatang. Tinagibasit na idi ni Mando. Oh, anya nga ita. Mababainin. Polos asa na rumrumar. Ha? Tipay ayan ng adat, nalugin tinegosyo na. Anya? Awanin ti umay gumatang kadagiti tagilako na abang-banglo kadalusyon. Ay talagang awanin ti umay gumatang ken kuana. Tado matilako ni Mando ijay istor na abang-banglaw ken daddo mapay apagpapintas. Tang, ada ko maibagak. Anya dayta? Agpagapas sa kintun bigat. Parikot ko ti panangdan kadagiti aggapas. Ay, umutang ka kanya. Anya nga iti kwarta ka may pautang ka. Kat gimatang ako iti pagabono kadagiti mula kanat natag. Ay, pagutang nga tan. Uray, bayadak mo lang nga dagos no makaapit na tao. Padasem ti mapan kiniman daw. Ha? Patsa ka pautangan na kadayjay. Tawan mo tinagbalin asusik yu adwa. Mabainak ng padasa ka. Bareng pautangan nak. Kore kasyetin aramid ni Maylakin ko na. Mala, mapankan. Agam imbaga no adamat igatang yu itikanan yu ita. Awan nga roden. Awan pa'y masidan tatang. Gutla ti kamote. Isaw-saw lang tisoy tadda. Iso akas taunay ti kusilap kanyak ni Mayla. Aga anus anusan na ti adda. Tinapatag adda kanan yaw. Ni, si Kamat man daw. Uwan, Mayla. Ada ni pare Teroy. Ay, pare man daw. Pare. Pasensya ka na. Awanak ita iji balay. Imbaga ti anak ko nga umay kakano umut-utang iti kwarta. Uwan, pare. Kababin pa din. Sikapay ti manlati yun. Umul ka, pare. Ay, saanan, pare? Idagas ko lang iti utangam kanyak. Ha? Idagas ko, tani, mapaanak pa ilangin di daya. Mando, pasensya kan kanya ka. Nagsingpot ka akaro ba? Ay na, Marimayla, di mo panunutan day jay. Tanalipat akon. Ha? Agyamanak ano kasta, Mando? Agkakaaro ba tayo? Iso arumbang agsisinaranay tayo. No, anyaman da kanyak. San ko nga yimot kadagiti agkasapulan. Isungawan ti rumbang apagdanagam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di mo maibabati tao anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag!